سلام كما يتخونوا كما ياللهم alright كم تلمر كحبشة education مسينا لنا حوات حرايح إذا أخانوح زبالت فيديو تهلونا ترامب لما عنتي أب سعودي عرب ويقامري الاسم دا إيجيرو مسوخة من كيدهم واي ستاك ماركت جرين كوينو انتاي كمسل ستاك ماركت كابهجي كابزخونتات مبقسرينا زينا خنزت تحوات بزحوتات كنملسينا أنا CPI data لما عنتاينو lot information alright let's go so نسخم شرك ساب تقبروه نشتي مساقا غيري موزيكا خنقبرو لكم alright let's go أبرا هلو دحاو باي عجبالكي بولي عجبالكي سوحدو تعلمو مدينة سوحدو تعلمو مدينة سوحدو تعلمو مدينة عيني يا شوينانا حرري عدي نافي غايل أنا عنده غير قركا سلبي سلم نقرك غير أنا عنده باوتوبوسي ومدى يكون النومسي باوتوبوسي على تحمس عشوينانا يا عشوينانا عشوينانا عند وما علي يا شوينانا بابا ما يدري عند وحلالي يا شوينانا العب بلين عني أنا عنده ما يرقرك سلبي سلم نقرك أنا عنده باوتوبوسي ومدى يكون النومسي باوتوبوسي عدنا لملمي عدنا كم ما يقدرني Stop identity thieves in their tracks with a free credit freeze. When your credit information is frozen, no one else can get a loan or credit card in your name. The fastest way to all right I hope زي ما هم تقول تسمعني قبل right
All right, let's go. Let's clean out this one. أحوات بزح زلنا بزح أرستنا عن تناغف. So سلمتا stock market نالو مع أنت أب كوين النزوع على نزبل حتى ون يناخن ملصو بجمرة بت stock markets كخن جمر. What looks like it was happy, right? So I think so all time high is about مثلا stock market ناي نابتز نبورو ملص كوين يسمعك. Yeah, technology as of media and then semiconductor, retail and financial service. درجة mostly ten بزيكا industrial stock market لما عن تطبقوا علو نحرقنا S&P is added درجة 400 بليون نخون added جرو so far S&P 53 تريليون بتي حلا درجة نفسه 6 تريليون بتي حتى حزيقة. So yeah, Microsoft is down almost 895 million. قال ترى ابل 32.20 بليون ارجيرا، انفيديا 271 بليون ارجيرا، امازون 29 بليون ارجيرا، ان ميتا 4 بليون ارجيرا لما عنتي اندن نابتن فلتن الفابت كمو 10 بليون ارجيرا، تسلا 55.24 بليون جيرا. So انتاي نزبل حتى نزينا نملس انتاي خوينو لمنتايو كابيو واي كمو نستات استاسسري. All right, market snapshot. Yeah, as of now, down لما عندي industrial company added ولا حنتي قورون سل down يمكن وعلهم. So S&P like financial is in Nasdaq حوات. Look, this حواس Nasdaq is still on pullback, but -607. Good. And then S&P again back to buying a dip, almost -4.32. well أبزخلت صوم نزيك نرينا خلينا by the way it's all time high كتهار مود خليها 5 رئيزلنا S&P وزن like صومن فرعان كلتا صومن نزن 4.3% كابر كتقبرن تخيلها straight forward كم زلا تتخيل نحرلا Amazon up correction على Apple كمون up correction يزلا Netflix is buying a dip على and Microsoft is buying a dip على Nvidia up correction 15.15. well Nvidia almost $10 تريفوا أحوات like 15 ترفع مالتيو نغت ملسنا بتقدم اوكي ميتا اب كوركشن على تسلا ستيل 31.4% داون كاين الله ستيل يا معت جود نيوز مزلو ناي تسلا قرب تنكف كنا بلاينا من لم رستي مصلي انفيديا ان تسلا ابن كتكفنا سو اوفرول ماركت يملسالو اوكي واي نزل حتى سلمنتاي نزبل حتى لما عنتي እዚ ኩሉ ኢና ክንምልስ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ከይዱ ትራምፕ እንታይ ገሩ ምስ መን ተራኺቡ ጽፍፍ ዝበለ ንእሽተይ ንዕኡ ክንርኢ እሞ ድሕሪ ብምቕጻል ወረዝ ሓበሻ ኤዱኬሽን here you go ሓበሻ ኤዱኬሽን all right all right let's do that article قدينا okay ترامب لما عاد سعود عرب كيدو كم فلدت ناي 142 بليون يكون بزعبا ناي ارم ديلس من سعودي عرب جرو 142 بليون لايك يا ميليتاري مالتيو and سعود عرب كساب 600 بليون انفستمنت باكج ابي اس ان تكبر بلاس ون كابون لعل كتكيد كم تخيل كساب 1 تريليون يقليص ترام so زي حدا عبيد ديلي مالتي سبيشالي تناي يا ناي ميليتاري ناي كونتات ناي ميدل ايست نمرغا ناي 142 بليون ديل كغبر خلو كبابا كاب 600 بيلكا انفستمنت ابي اس ان كتغبر كابون كساب 1 تريليون كم تبصح حدا عبي مسرت كير اوكي let's move that اذن تنطات ساتن كاخرنا ان كابزيا بمقصال alright دمتي سمعنا الذي هو اوكي بمقصال اسمع لنا اوكي here you go سمعنا so سلمتا ام نابزي من يم كيدم نزبل حتى ازي اخن بالاسنحات look this نابزي من تريدهم إيلان alright commerce like you know ازيكا okay Latnik how do you say that Latnik that's how we do Trump hey CEO Nvidia لكم زين جانسون so درجة إيلان like تسلا انفيديا تم قال نقول لهم منشرات يمكن لهم نخل كلا يراو
I didn't see Apple, I didn't see Meta. Treasury Department analog abdi at malik. So mulan kamalu kamalu my business tadatan merahatin yang koydam. Ilan I know. Yeah, Doge ko ay aktibil to no. How about Johnson? Nothing. So zim klitiom my business that's why Tesla and Nvidia and هاي ዝኾናሉ ናይ ክልቲኦም ስለ ዘለና ኣይ ክበፅሕ ደልየ በርዘም ኩሎም ትሪኦም ዘለኹም ኦኬ ኣብቲ ፅፍሒ ዘለዉ እዮም so let's he's a guy from president from the all right so መጀመሪያ እዚኣ ክነፃፋ ኣሕዋት ርኢኹሞም ያ ተስላ and then Nvidia ኣብኡ ነይሮም እቶም ካልእ ግደፎም ድሓን ፕሬዚደንት ንበሎ ዋላ ኮመርስ ንበሎ ዋላ እውን ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ንበሎ እሶም ስራሖም እዩ ዋይ ኢላን and ጆንሰን ከይዶም ናብኣ ኢና ክንመፅእ ሕጂ መጀመርያ ቅድሚ ዝኣገረ ናብኣ ንሳሕ ዝለይ ትራምፕ እንታይ ገይሩሎም ማዓንቲ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብኡ ስፒች ክህብ ከሎ ድምፂ ውሕድ ትብለኩም እዚኣ ምስለን look Trump እንታይ ኢሉ rising market will do rising market will do stock market high ክኸውን ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ oh it's going to get a lot higher ካብዚ ንላዕሊ ዘለዎን it's going to be get a lot higher is ዘሎ ምክንያቱ ቱ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ስታክ ጥራሕ ይዛረብ ዘሎ ፋት እዩ ካልእ ኣይኮነን ኢንቨስትመንት ክብል ከሎ ስታክ ንበል ኩሉ ማርኬት ሓፈሻዊ ማለት like I told people 5 weeks ago ቅድሚ ሓሙሽተ ሰሙን ሰባት ተዛሪበ ወይ ከዓ ነገሪ ኣብ ስዑድ ዓረቢ ፕሬዚደንት እንዳገበረ ዝህቦ ዘሎ እዚ ዋሕድ ራዮ a great time to buy I got criticized for that now great time to buy yes buy stock get out and buy stock ኢሉ ሽዑ ጽሑፍ ጽሒፍ እዩ ቅድሚ ሓሙሽተ ሰሙን ይኸውን probably ቅድሚ ሓሙሽተ ሰሙን ንገብር I don't think so ግን so get out and buy stock ኢለ ነይረ ወይ ከዓ ኢንቨስት ግበሩ ኢለ ነይረ now they don't criticize me anymore people should have listened but it's going to go a lot higher you see we've never had anything like this happen it's an explosion of investment and jobs and great companies are coming in never seen yeah it is a big investment ይመጽኣሎ ስለዚ like market going to be high ክኸውን እዩ stock market na high ኮይኑ ከም ኣመስበለ so Trump ካብ ሕጂ ዝሰርሖ ዘሎ ፎካሱ ትማሊ ሓሙሽተ ነጥብታት ጠቂሰ ነይረ ኣሕዋት ሓበሻ ኤዱኬሽን ሓሙሽተ ነጥብታት ጠቂስና ነይርና ኢና ንዓን ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ትማሊ beautiful bill ዝብላ ነበረ by the way 5 days is this 5 days engineer I don't know okay 5 days trip yeah ከም ዝረአኹም መሲልና 5 days trip ዝብላ okay so ተን ሓሙሽተ ጠቀስና ትማሊ by the way special ናይ US Liberty እዚ ናይ ታክሲ ቢል ኣምፅዎ ዘሎ ፕሮፐርቲ ታክሲ ንኣብነት 10,000 ነበረ ካብ ናብ 30,000 ክኸውን ናይ child tax credit ካብ 2,000 ናብ 2,500 ክኸውን ናይ educational 529 added ኩሶኾ yes ናይ standard deduction high ክኸውን there is a lot bill big bill ብጣዕሚ ኣዝዩ bill big bill ኣብ ሃውስ ኣሎ yeah breakdown ግብረ ባይዘ ሓደ ማዓልቲ I'll bring that in detail ናይ መኪና ኤሌክትሪክ መኪና እንተገዚእካ ኣብዚ like deduction ክትገብሮ ትኽእልካ what else ናይ መኪና ኤሌክትሪክ እንድሕር ገዚእካ ኣብዚ እውን deduction ክትገብሮካ ስፔሻሊ ናይ ስድራ ናይ ዓበይቲ ዝኸውን ገንዘብ ኣሎ you know what it's all in my head ትማሊ የንብቦ ነይረ እቲ ኣርቲክል መዓት ዝኾነ big bills የምፅእ ኣሎ ሕጂ እንታይ ኢና ዘለና ኣሕዋት so Trump is no more be aggressive ሕጂ ነቲ ከምቲ ዝገበሮ so he did his job ከም ትማሊ ገሊፅና ኢና ፅቡቕቲ ቪዲዮስ ማለ ሰሪሕና already 10% 10% ንኩለን ሃገራት like you know baseline ኣለዎን so that's enough ካብ ልዕሊ 4 ትሪልዮን like you know ዝመፅእ ኢምፖርት ዝገብር እንድሕር 400 ቢልዮን ይረክባል እዩ so that's why እዚ ኩሉ ገንዘብ ፕሮፖዛል ዘምፅኦ ዘሎ
እዚ ዋል ኮንግረስ ዲሞክራቲክ ዘይክሳምዕሉ ይኽእሉ እዮም right reconciliation ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋት so ኣለዎም ታይም ክልተ ግዜ ሎም ሰለስተ ግዜ ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም ናይ ባዕሎም ሪፓብሊካን like 51 plus እየ ዘድልዮም ኣብ ሴኔት already ልዕሊ እዮም ከዓ ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም እዛ ቢል እዚኣ so ዳየርጋ 4.9 ትሪልዮን ናብቲ ዘለና ዓዳ ኣድድ ከም ዘለዋ እታ ገንዘብ big money is coming so big money is to stock market coming ማለት ናብ stock market ኣክም ዘሎ ብሓፈሻ ናብ ኢኮኖሚ is coming بعبي إذا هجرات إنفستن خجبرة خان هلاكم سعودي عربي شد الشميت بيلان جميرة خابونا نبحد تريليان كتبت صحة then نبعلو أبل نعي فرقة تريليان جبركم زلوا yeah Trump learn from China I like that I like that سلازي هجي he's open Trump is open look this حوات hey stock market is going up is بلكا market is going getting high and high خوني بلالو كم زخرج زلوا ماركت maybe دحري ورحي فرعان all time high كنرئي نخل stock market so we'll see ورحي فرعان all time by July all time high كوني خل well how about recession yeah according JP Morgan recession by the way down كينو لو تناي خون تثبيت نبرو أبزوش 10 ورحي about 35% down كينو from 45 so كل يخلي أي كلن مالت جن it's more big ነገር is coming alright to being aggressive نبره but تعرفين قالن by the way مس إنديا deal كم زجبروا لما عنتري ما أسكم تكونوا sign جبري مالتي سلزي it's things are switching ነገራት ይቀራሉ okay Trump is pushing the economy high جبر ካልእ ዲል ኣብ ስዑዲ ዓረቢ ናይ ኢነርጂ ዲል ሳይን ገይሩ መፅኡ ኣሎ in detail ብዙሕ ኣለዎ ግን it's not necessary so ካልእ ምስ ናይ ሶርያ ዝነበረ ሳንክሽን ሪሙቭ ከም ዝገብሮ ነገር ገሊጹ ኣሎ ካልእ ንኢራን ሞር ፎካስ ከም ዝገብረላ ናይ ኒክለር ክትሕዝ ከም ዘይብላ ካልኡን ምስኣ ነዳዲ እቲ ነዳዲ ዝኾነ ሰደድ ተሰደደ ነዳዲ ዚሮ ከም ዝገብሮ ገሊጹ ኣሎ that means you know I hope Iran's going to be calm ማለት ይሕዋት ኢራን ክትምለስ ተስፋ ኣለና so politically I guess I like this Marta Media Cap China to I love that point Trump is moving as right ways the market stock market comes خون الله market high خون الله comes خون الله راح يبزح له مالي okay so why نزل حتى especially Nvidia and then Tesla أنا بنكن متزين what happened so Nvidia almost دارجا ناي عصرت as of now ناي عصرت شمنت شيء يكون tap تزل على chips like maybe I don't know تعني chips كون يخلي تزل على sorry chips ناب سعودية كم تصدو تسامع معه GP300 Blackwells that's the best one so that's why Nvidia open market غير مالتي is that for 5 days حمشان عادرين كتصنحوا engineer are they going to be served for 5 days engineer tell me please what is 5 days هجي Nvidia by the way ساعة شوعات تريقة للو interview قبري ترامب yeah most probably خقبرا له ساعة دحر فرق ساعة هون interview هلوي so Nvidia هاي هون تلون هلوكم market open غيرها Nvidia ነገራት ኣክሸይ ትኽእል ሕጂ alright ንቻይና ክሰድ ናብ ቻይና TH100 ዝብል ነበረ ቅርብ ሬጉሌሽን ዘብዛሓል ነበረ ሕጂ ሪሊዝ ገይርዎ ኣሎ ምስ ስዑድያ ከዓ ዝምድና ገይራ መፅያ ኣላ ስጋብ 18000 ክጅምር እያ ክሳብ 1 ሚልዮን ይኾን ቺፕስ ክሰድድ እያ so there is why Nvidia was blown out today so እዚ ኩሉ yeah I don't know I want to مركز ب 1 مليون يكون درا مسيلني ابتي Origo I didn't see in here anyway Nvidia AMD all together by the way Nvidia AMD كلهم زين so that is ناب سعودي عرب connection كم زغبرو قليصهم አለው okay good hey that's why that's why Nvidia was up almost 20% up like yeah
It's about like an average about as of now 132.30 la, like 5.56 today, and then overnight about 1.90% up ኮይና ማለት እዩ. I think so Nvidia all-time high was in like a week to week تبصحي 5 ريال ዘለኹ ማለት እዩ. Okay, so a little Tesla ጥራሕ ክድግ ትኽእል. Okay, well, what did Tesla? Tesla እንታይ ገይሩ መፅኡ? Alright, ምስ ስዑድ ዓረብ ዝምድና ከም ዝገበረ ብዝሓለፈ መካይን ሞዴል ዋይ ከም ኣቴን ከም ዘለዎ. Oh yeah, it is. Okay, all the world. Okay, that's the 5 day. Okay, 5 day trip is all. Thanks, engineer. Yeah, okay. But May 16 يوم كله مالك. That's good. Oh, that's fine. أبغى يوم مسرح مثل سرعة أجمع يكون. So جنا حمشة معلتي أم trip كريم ذلو. Okay, thanks, engineer. So, well, Nvidia and her chips كسر كوينا like almost 10 شو منتشر $10 هايز بحال إنن صبغ زبدنا فتيات اللي أبون كاب حدا مليون كوني هذول كاب وقت اللي خليه مش China وانت فقيد وان حرالي Nvidia all time high is gonna hit معلتي. So how about Tesla? مس تسلا خا let me back that. مس تسلا خا big زخونة زمدنا جرام متيم زلوا مكاين ناي تسلا خمسة حلفت ذكرون لحكمكم أب سعودي عربي انتروريس كم زجبرا خلنا نفلتنا. Let's back from here. There you go. Yeah, so really you can think of a car or future. So how are we doing? This is Tesla. Robotaxi app Tesla نخدمت. أيوه. All right. قالوا كم On robotaxis. Yeah, So how are we doing on robotaxis? yeah, so really you can think of a car or future cars as being robots on 4 wheels. And, I think it would be very exciting to have autonomous vehicles here in the kingdom. Indeed. If you're amenable. You heard it here from Elon. He's bringing his robotaxi to the kingdom. Yeah. There you go. That is انتهى له حديث هو بايزو تا فيديو بزح اشتك تكونني ابدي امبر. So we are energy, I know. So the Arab كلنا نفضل energy is high. Okay, we need technology now. That's why Nvidia like it and Robotaxi like it. Okay, Robotaxi is coming. كالك انت يجرو. إيلان. Oh, إذا ناي كترون ديلا لهم. Okay, good. All right, that's good. So كالك deal انت يزلو. Sorry, كالك ون look this hot. انت يجرو إيلان ماسك ني. Yeah, أبتي زنبو event. ترامب يخون ناي سعودي عربي princess. بزعبا. Yes, this guy, Autonomous, like robots, comes there ion. This is the sample robots what he's playing now. Look this one. So, this is included the stack. Andy, high, Zigabaran, most important. الصين. Alright, Robotaxi كاب USA حليفة أب سعودي عرب قريت أب China أب إيروبون pending alone approve نخطكون مس إندياون big سممع كم زلو هجي تقليتو مس إنديا by the way first deal is coming I think so soon very much soon كالو Robotaxi تقول لكم with the Robotaxi network your Tesla will be able to earn money أبز حلف فيديو قلت أنيري مكينات لكم تسلا هجي as of now موديل وايد خالي قال yeah you can earn money مالتي by the way بينا فيديو صار حدث بلن ناي تسلا so this all news is pumped our stock market today yeah Nvidia مريحته نقول غيدا then Nasdaq company مالتي Nasdaq index then Tesla was blown and then everybody's blown okay so حج انت اين هنصبه alright is the deal زي I don't think so بزعبا تعريف هجي زخون alright of course مس إنديا deal كم زله هجي announce كبري كباب عسرة هجرات ودينا لنا قبل نيريتناي negotiations قبر okay تلاقي ما يكون they are coming 10% كم زلون نخلنا فلتنا لنا done it's done that's all that's enough so what we are seeing now هجي نتم تنزل لنا
مجمرة تابيل كتحلف باي جولاي قصة تابيل كتحلف تابيك beautiful bills بلا زلو مالي 1 okay then isn't an investment about 10 trillion قلقلة زبهال زلو ولا 3 trillion هون 4 trillion هون تقام يكونن كريم كلته and number 2 let's go to where we have to go let me show you first قدمنا بأمخانا CPI data release كريكم علني ناب مستر جروم نانجل انت إلو نجروم اوكي لو ما عندي too late man كلام اوكي CPI report today too late man PDF let me go this economy calendar it's easier this guys so درونا ترامب تايلون جروم كابا باتا فيديو خنعت وين حوالي but this is the great news okay so consumer price index مالت CPI حوالي CPI مالت نحنا نعدقو نشموتو واقاتاتو بخندي وسي خلون زبلي why it's not given as a report anyway I know it in my head don't worry consumer price index minus over minus okay بزيرو نتبخلتي وسخ قبر ندات تصبي وريبورت ناي ورح بعته نقرات ناس بزيرو نتبخلتي وسخ قبر برايسو بزيرو نتبخلتي رخيبنا قد كم تا تثبيت نبرا ماركت medium forecast كم أرخيبنا I like that CPI year over year تثبيت بخلتنا نتبعتن دات تصبي بخلتنا بسلسة ترخيب that is great معناته CPI lower كوينو okay I like that زي year over year CPI and PC كلتي انت اساسيرون تخدعين زيادة ترجت أنا كور CPI بزيكا مقبل ندارنكا 0.3 اندا تتصبي ماركت بزيرو نتبخلت ريبورت رخيب that's better too أنا كور CPI year over year 2.8 اندا تتصبي 2.8 رخيب هجي ازي زمصو we got a good report but حزنو بزي أحوات but that is not enough أخو لا يكون نزي معناته still ناي تعرف اير انزل لبزي بمولو معناته ناي تعرف كنزل ريبورت مال فيديو لنا انا ورح مشون ورح شدشون ورح شوعات نزي صبو ريبورت سلا زرخبنا you know what he did Trump let's go try the too late man let's bring him right in here where are you there you go can you see it so no inflation yeah we got it Trump no inflation yes we got it 2.3 is good price of gasoline energy and grocery and particularly everything else are down that is not true معناته غوركون ابز قليت ولا by the way ابز قليت ولا بزنت بيبمو so كل نجارات down كوين يبلالو no still we have inflation so the Fed must lower the rate like Europe and China have done it okay yes Europe and China did it so what is wrong with you with too late Powell too late what's wrong with you too late Powell not fair to America which is ready yeah but like نحنا بلوك نقبل ready خوينا لنا just let it all happen it will be beautiful things okay so the message is good تملك تحزوا هاجي all right كله بحساب بوم يبال like you know نحنا نسرح لنا برالو all right invest نمصال لنا بتعريف جنزب earn income نقبر لنا and bill نحلف لنا deregulation نقبر لنا you know everything نقبر لنا okay then كله happen كون بحساب just let it happen together it will be beautiful things هجي Trump is focusing حزن بدي أحوال أبتي economy بالتعمي focus غيره خمزلو look this all right it's really economy I know he's a businessman do you think Trump سلازلو نحنا فيل كاين قبرت فورهو I'm listening
not personal advice, but I have never thought it. Trump mismatch. I know it's diplomacy, immigration. Yes, I agree with this. Economically, again, I don't know. Hey, Jerome Powell, then too late Powell, wake up, Mr. Too late. ولد قرص كله بحنساب. Just let it happen. It will be beautiful. Together it will be. كله. Then it'll be beautiful. He's knocking the head. Wow. Okay. Then do you think then what he's gonna do? CME Fed is there any change as of Loma Ant reports? بحنساب check نقبرها. No. 91.8% still. ولا طبق ريبورت رقمنا. No, not change it. 91.8% ولد اب جون 10.5 قرطيهم. ما اسد عليهم قرط زخلو. Still اب جولاينا قرطنيهم. ما اسد عليهم قرط زخلو. Still اب September when 50% قرط يخلو. سلازي according I think so JP Morgan دي ولا maybe كان مسكرم نينو قرط يخلو. طبق ولا حنتي مسكرم like September, October, and December wala abden كلتا جزي ولا ريت كات تجورو. That's fine. هجي سلام time نزبحته we don't know أحوات we don't know ادخلوا زمتو زلو ناي ترامب زمتو زلو inflation ما عرف عندك فترة خل معلش. كانوا the most important انت أنا خرج زلنا هجي Q1 earning. أتاوي تات كمباني تات ناي ورح شو عات زلو كرينا لنا ما عرف عندك انت حاسين زلو هجي. Yes, beautiful the Q1 sorry Q2 Q1 دي لكم Q2 Q1 earning كلن هيبنا نان صبوت هنا earning رخيبنا هنا. But what looks like is next Q2 كرينا كل GDP هون كله. Here you go. So what we expected, this is how. All right. Let's sit about انتاي كلمة سيخل economically maybe ناي تعريف ديل كبت أنا خلي حوات. I think some India announced قبل اليوم maybe and Japan announced قبل اليوم. حنت لها أنا by the way this is good. نسنا إيروب تعريف ديل قرب نسا كلين كتكون على Germany staff. So Wednesday صباح ولا حدا زارب أنا up to federal كزارب يوم جن big data يبلنا صباح any big data نحركينها كل شيء حبشة education أحوات فيسبوك تخططوا نحنا up to Facebook any news ندحرال ليو قطع إنا up to Facebook نقبره يا قطع أبزي نتصحفوا إنا like كم زين قبلنا بقية ترامب أمريكا بالعلى سوريا زنبره كله إجراءاته كوجر إلنا إلو ترامب يا سدنا إيران قلب الهجي أبزيون تقاطعوا له بالتي زي most important نالبات أمارات ندحرال ليون لايف كوت أنا دخل نحرال نخا لايف كنوت إنا but as of tomorrow we are nothing data خمس أنا إكلنيو حاموس we have a big data yes a retail sale أنت يمثل كن رأينا أنا أبريل مالك يا نتبينا 1.4% increase جرنا 0.1 خون نتبينا because of tariff then نا عرقو نبينا مكيد producer price index كان رينا حوات زي هاي ندحركينو زي إني CPI زقلب زي هاي ندحركينو زي إني PCE زقلب I know CPI PCE PPI زي تفضلوا ندحركم هاد فيديو سرحنا لنا بلس ناي بعلو أبتي حبيش education كيركم رأيوا بالتعمي كند كتريقوا زلكم حبيش education لكم إذا كله مايكرو إيكونومي education حبيش education go to this playlist أبزل لكم زي شو عدت فيديو حتى مثلا زي سنة look learn in here please learn أبزل له بزعبا look the video last one federal انتاي PPI انتاي CPI انتاي NPC كتم مهار نحر لهم بالخكل بزعبا stock market نابي خير انتاي مثل economy beautiful in here like make sure in here while you're here please get it حبشة education blow out to 20,000 too okay so زين جن كتم مهارون حتى نملسون كينان زقربان بتعمل كتم مهارون دس بلنا بمقصال صباح ولا حنتي بلنا let's finish it حامس جن PPI علنا yes retail sale علنا nothing and then عربي housing
you know, building permit ኣለና consumer sentiment እዚ ኣሃና number 1 important እዚን ክልቲን ካኸልዋና ንስታክ ቁሩብ ክንቀሳቀስ ንኽእል I don't think so stock ጽባሕ ናቲ movement ኣይ ክርኢና እንታይ ዳ ገለ ነገር ክርኢና ጽባሕ ወይ somehow ውልቃዊ ካምፔን ናይ ባዕልን ተምጽአን ከም ዝናብነት ባዕል ኢላን ዝገብሮ ዘሎ ናይ just robots ካል እንዳምጹ ካል economically trade deal እንድሕር ይኽና ጽባሕ maybe India could be high kido ግን nothing data tomorrow so ከም ናይ ሎም አንቲ CPI ዝነበረ ናይ ሎም አንቲ ግን CPI ኣይኮነን high ገርዎ ማርኬትና mostly ትራምፕ ዝበሎ ኣብ ናይ ስዑድ ዓረብ ከት ተዛርቦ Nvidia ዝገብሮ relation and Tesla ዝገብሮ ዝምድናታት ንስዩ high ገርዎ ማለት all right last is what we have for the day thank you so much for being here still كل شيء عبش education update نقبركم فتنا yes yeah thank you like Boru thank you yes please thank you so much yes and then as even engineer said yeah كسب على 10 6 كمتي yeah مارتا ميداونز بلوتو ناي قطر ناي ካልو yeah more deals كسمع نخلنا yes geopolitics كلولاو كرغاغ زخل ነገራት ማለት all right I'll see you again tomorrow necessary እንድሕር ኮይኑ መስሊና tomorrow حامس then yes for sure عربي all right thank you so much guys don't forget to share and subscribe I need that 20,000 هجو كايلمنكم الله 20 شحيد لله مسلني 20,000 all right guys thank you all right bye bye